Scheiß gestern heute schon übermorgen. Schizophren als wird ein kleiner Mann in ihren Ohren. Nonton vlog ini ya dari awal sampai akhir, pokoknya seru deh. Ich hab euch mein Herz ausgeschüttet auf GP. Und jetzt benutze ich wieder deutsche Rapper als WC. Sie wollen das, aber stecken gelegt. Hai guys, selamat datang di vlog Adrian. Hari ini kita di Richterswil di Swiss. Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Vlog hari ini apa ya, Nadine? Ayo kita lihat nanti kita nge-vlog apa. Pokoknya kita di sini mau jalan dikit, terus kita mungkin akan nge-vlog tentang sesuatu deh. Pokoknya bahas sesuatu. Fun aja. Iya. Ayo kita lihat di sini. Iya. Udah. Teman-teman, banyak yang tanyain aku apakah boleh mancing nggak di sungai dan di danau di Swiss. Ya, di kebanyakan boleh, karena itu di sini dan di Jerman juga perlu SIM ya, supaya kita tahu apa yang boleh dimancing dan apa yang tidak. Itu kalian bisa lihat di belakang sana ada orang yang mancing, nanti aku kasih lihat. Adrian, Apa? lihat anjingnya lucu banget. Anjing lucu banget. Kurus anjingnya ya. Anjing angin. Iya. Namanya anjing angin. Itu kalian bisa lihat orang lagi mancing. Dan misalnya ya, kalau kita bikin SIM-nya, jadi kita tahu, misalnya aku tidak tahu ya, ini boleh dimancing pada bulan Oktober misalnya. Yang ini kalau kita dapat mancing harus dilepasin lagi, itu karena ada aturannya. Aku tidak tahu, tapi boleh mancing kalau ada SIM-nya. Sungai Danau Zürichsee. Berani nggak lompat berenang? Gak berani aku. Kenapa? Ya udaranya jelek. Dan aku juga takut. Takut ikan hiu, buaya. Takut ada orang mati. Kalau hiu sama buaya nggak takut, tapi orang mati takut. Banyak orang bunuh diri Karena ya. aku takut, karena saya nggak tahu Adrian bisa bantuin aku kalau aku nggak bisa berenang. Nggak bisa. Banyak orang bunuh diri di sini. Nggak. Di Zürichsee. Danau. Nggak. Oke, berarti jangan I takut. hope not. Ya, banyak dari kalian tidak tahu, tapi Swiss walaupun indah dan kaya gitu ya, di Swiss banyak orang bunuh diri. Iya, banyak. Lebih banyak dibandingkan misalnya Jerman atau pokoknya di Eropa ya. Banyak. Iya. Dan banyak yang bunuh diri di tempat kereta api. Iya, biasanya di kereta api ya. Kereta api dan bridge. Iya, tapi ya jatuh ke kereta api gitu kan. Enggak juga, jatuh di mana-mana. Jatuh di mana aja, iya. Banyak, aku juga begitulah, karena mungkin terlalu easy life atau bosen mungkin. Ada social pressure di sini, financial pressure. Iya, oh iya betul. Ya financial pressure, tapi juga karena orang juga nggak terlalu ramah juga kan. Jadi kita cari teman baik susah gitu kan. Mungkin sendiri feel lonely ya. Tapi banyak yang financial pressure dan banyak manajemen juga, class management yang ada keluarga. Betul. Banyak di rumah dan selalu harus kerja, cannot fail anymore. Iya. Lebih bagus ini daripada train. Betul. Yes. Dan aku juga di perusahaan aku, dia juga manager, karena aku datang dia udah kerja, aku pulang dia masih duduk kerja, karena aku sering kerja sama dia. Dia hebat sekali sebenarnya, aku senang banget kerja sama dia. Kerja terus. Tapi kata perusahaan dia accident, kecelakaan, tapi semua orang tahu bukan kecelakaan. Really? Iya, di email dia meninggal gara-gara kecelakaan, tapi sebenarnya karena dia bunuh dan diri. Kalau ada orang yang bunuh diri di Swiss, di sini aku nggak tahu negara lain, nggak dikasih tahu di news.
Oh iya, Nggak di ada sini news. nggak ya? Nggak. Karena tiap hari sampai 3 Banyak. orang bisa Iya. bunuh diri. Iya. Ya. Supaya kalian tahu ya, itu belum tentu kalau negara kaya atau negara aman dan ya bersih lah gitu, orang nggak bunuh diri. Beda, social pressure-nya beda gitu. Jadi sedih vlognya. Iya, sedih banget. Oke, kita balik lagi atau? Oke, sekarang kita the balik. ducks. Iya, tuh ada duck. Something nice. Ya, biasanya bersih kan airnya, tapi di sini karena Iya, kena dekat- hujan kemarin. Iya, Karena hujan jadi agak kotor kan, selalu kayak gitu. dan dekat Iya. Bahnhof kereta. Oke, ayo balik lagi. Udah mau gelap nih. Ich nehme eins. Boleh? Ambil aja. Enggak sih. Oke, teman-teman, kita tadi dari Richtersville, sekarang mau ke Zurich Airport. Di sana ada konser open air. Konsernya dengan mobil dan open air, makanya cocok mobil yang ini karena bisa kita buka jadi cabrio. Ya kan? Buka nanti bisa dansa di dalam mobil. Iya, jadi kita bisa lihat semua konsernya dari atas. Otomatis semua ya. Iya. Ayo Nadine. Masuk Nadine. Ya. So, kita sekarang mau jemput temanku. Dia kasih kita tiket. Tiketnya untuk satu mobil bisa maksimum 4 orang. Dan dia bisa duduk di belakang. Si Adrian lagi ngetir. Awas, hati-hati. Biasanya aku yang ngetir. Biasanya Nadine Iya. ya yang nyetir, karena ya ini kota kamu Nadine, bukan kota aku. Ya, dan di konser nanti itu open air karena lagi corona COVID-19. Dia bikin open air di dalam tamu-tamunya masuk sama mobil. Iya. Pertama kali gitu. Iya, aku belum pernah juga konser yang kayak gitu. Penasaran juga. Tapi kalau udah buka nggak dalam mobil pasti kita kena musiknya langsung ya kan. Dan untung nggak hujan. Oh iya, Kalau kalau hujan gimana ya kan? Kalau hujan gelap jadi. Ya. Dan kita bawa makanan dan minum. Oh iya. Tapi belum tahu bisa masuk sama makanannya. Mungkin harus dikasih ya. Belok kiri ya. Iya. Adrian. Lagi tungguin teman dan Nadine udah lapar nih, dia udah mulai makan. Aku nggak boleh makan carb. Aku beli keju sama paprika, pepperoni. Enak kejunya nggak? Nah, ini siapa yang juga ikut makan? Nanti habis semua. Enak sih. Enak ya. Kita lagi tunggu temanku. Masih tunggu. Tuh temanku juga sudah datang. Halo Maya. Hello. We are ready now to go to the airport ke open air.
Waduh, ini kemana? Oh, pesawat. Dan private jet. Wenn du abgeben musst, habe ich meine GoPro dabei. We can film. Warte schnell. Danke. Super. Wow. Kamu harus cerita nih pertama kali loh. Apa? Dia bikin festival di sini. Oh, ini pertama kali dia bikin festival tadi? Iya. Belum pernah kayak gini, pasti karena corona ya kan, jadi Iya. kita harus beda bikin festivalnya. Hey, merinding aku. Kenapa? Ya karena so excited. Iya, look at that. Oh my god. Tadi ditanyain kita bawa minuman nggak, kenapa sih nggak boleh? Nadine bilang nggak bawa. aku diam aja daripada. Ya sekarang aku yang jahat ya. Aku bilang nggak bawa, tapi aku cuman bawa air putih. Iya air putih. Ya, entweder oder da. Ada. Lucu juga. Udah penuh ya, padahal. Kita udah sampai, tinggal nunggu musiknya mulai. Iya. Wah, sogar groß, danke. Hat ja fast nichts mehr, jetzt wollen wir noch auffüllen. Dapat gratis es krim juga si Adrian. Jadi gendut. Iya. Khas Bella. Nggak mau. Ini lagi jam HP gua. Jam 8:30. Ya, jam 8:30 supaya kalian tahu kan summer, jadi udah masih terang. Tapi hari ini agak sejuk karena kemarin hujan. Tertawa, ngapain tertawa? Aneh. Oh, lagi nggak ada musik. Hah? Itu yang di depan ya? Ini kita harus pakai radio untuk kesini masuknya. Oh, Werbung. Deswegen. Echt stark. Dank kurzen Wegen sind unsere Produkte immer frisch. Bas, musiknya belum. Aku pikirnya musiknya dari depan keras, tapi sekarang semua mobil harus bisa hidupin musik gitu. Harus hidupin musik. Kulisse. Hätten wir uns, glaube ich, alle vor einem Jahr noch nicht können träumen lassen, dass wir mal so werden, ein Live-Konzert miterleben. Aber sorry, wie geil ist es genau in diesen Musik kita lebih keras dari di depan. Yo, ein einziger Strich aus der Feder, aus meinem Phönixgefieder brennt sich durch bis zum Grund des Herzens, befehlt sich ein Tiefer, ach das Game on mir ab, Mimikry-Viecher, ich meder doch drüber und ich beiße die Kehlen der Biester wie Säbelzahntiger. Ich glaube uns, Kita harus masuk mobil, nggak boleh di luar. weil die keiner von uns erhellen darf. Und was, wenn ich sag, so ein Weltenland bezieht sich nicht auf unsere Welt, sondern auf eben die ihre. Stell dir das vor, ich war auch schon im Dorf als kleiner Junge, Pferdemarsch, gib den Vertrag, lass mal gucken, was da klein gedruckt steht. Die großen Summen bekommt wieder mal. Hätte ich Zeug auf der Seite, dann hätte ich Zeug auf der Seite. Rollen mit Scheine, goldene Zeit und Feuerwerk vor dem Krankenhaus. Herzinfarkt, schmiere nicht ab, niemals. Ab und zu eine Süße wegbügeln, sei mir verziehen. Ich war, wie ist es im Dreck zu leben, wisst ihr, wie trefflich ich spreche. Und das ist längst nicht die Spitze des Eisbergs. Oke teman-teman, sekarang rapper dari Berlin akan datang, namanya Cool Savage. Yang kenal aku mungkin udah tahu, aku sering dengar musik rap dan musik hip hop gitu ya. Gott sei Cool gut. Savage akan datang sekarang, dia rapper terkenal dari Berlin gitu. Sunrise.
Drive-In Open Air. Ya bukan terkenal Das ist tapi mal der terkenal Anfang sekali, zum bukan heutigen the top, Abend. mungkin Bevor nomor wir 3 lah, weitermachen mit mungkin dem nomor 3 di K-Geist Berlin. auf der Bühne gibt es eine kurze Aktion. Zügig, was geht ab mit euch? Nein, sie brechen mich nicht, egal wie schwer es auch ist. Was ich meine Stabilität. Sie sagen, deine Zeit läuft. Tick-Tack, guck auf deine Uhr. Oke teman-teman, teman Nadine udah kita antarin pulang. Tadi konsernya udah habis, pokoknya keren deh ya. Nadine, kamu suka Iya. juga? Keren. Iya, keren banget. Sekarang kita mau pulang ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk nonton. Dan Iya. ini Nadine See you bilang, next time. see you next time, the Bye-bye. next vlog.